Our God is God of defiance. He defies injustice. Ekinayongerayo nakyo tujja kukituukako tekibanga kyetaagisa inshallah. So tusaba international community abantu nga Kayihura babateekeko travel ban abasajja ngabo bakayihura omenya otya semateeka n'osigala ng'okyayinaayina. billahi min sharri al-aduwwani wal muthabiri wa a'udhu billahi min sharri al-aduwwa qala Kayihura wa a'udhu billahi min sharri al-aduwwa qala Kayihura wa a'udhu billahi min sharri al-aduwwa qala Kayihura wa a'udhu billahi min sharri al-aduwwa qala Jikulu. Ya Allah sasa watu ya Allah wama tusikia mndani kama jini jamu watu ya Allah ay Allah ya Allah wama tusikia mndani ya Allah ya Allah watukia musifa ya Allah Sile pashe kuipelekeo kuwa tubona Yesu muige Yesu wa Yesu sikimuliya ya Katonda ataba batawulira bakule mukaba nga bwemulina abaweereza abo oyogera mu kigambo kyo n'ogamba nti abantu abamu ewatuma tebalaba pulezidenti wakyo fulabeera wakyo n'abakwataganya emirimu mu kyo bonna n'abo bonna abali wano olunaku olwo lwe twagenda e Naggalama.